CHANMARI FC hian 4-2-3-1 formation an hmanga coach ro chingpui hian team oi bultran tiring gol captain ambelan hren tira ti chuan left back a soma right back a teka ti chuan center back a soma le FC te an oma midfield a hian Michael atlang mai midfielder le lungrang south midfielder mon puya Azol FC ta na khel thin te tin Jonia anin machan masaka men of the match thlan te kha bultran to nia tin roki male peka ten tlar man lu dona roki man player thar bultran to ron lang ha la dinglam siran ta dona lai hian George Manipur forward kan muta ani hi tun season a hian bultran to telvoi khatna ani Kanan FC lam hian 4-3-3 formation an manga an goalkeeper hi thamon puya ani ya left back Stephen right back chamtia center back a Michael roki makan muta Michael how long defender hian roki manen kopin tlar nungaron veng dona ni a tlalaya Azol FC midfielder thin CHANMARI tampo lo kheto mangai kima bultan ton tel le a than omale loma tenen loma opposition and switch ta number 10 role player in omta ti chuan tarma hian tizira center forward role playing a veilama amveng south player valpuin an thlopanga dinglama fighting spirit nei tha te puya dinglam siran thlop dona ni Kanan in bulon tran tai round som pakhat na match nung ber ania than oma atangin free kick chan som then base ya than oma free kick ava goal teu em ti mo save thle maya te puya box sung atangin pet over flat mai ti mo save thakop mai ball kal kha harsa kha tiang kha keeper tan pon hisab thiam harsa chi ni than chu ball khan tau fu dong e don lo se si lo tau fu atura po han tau fu talawa ki entai la tau fu lo wa ball zona ball kal thau si ya kha kha harsa ni keeper tan che so lo ol em maya soma lai lu puya soma tangin a ball pe ka fing ve George pe ka soma mon puya teng cross ball cha soma CHANMARI lam ava goal teu em cha soma goal tange nge CHANMARI FC an center forward George mangin goal ma hroin khungta George tun match ma zong hian minute som pahni chau MPL season kal meka hin la khela tun match hi abultan voi khatna ni a goal rang khung ani minute som thumang khel ping mai mon puya cross ball ki chance chatak mai George golan convert a kana lam khan clear thei tur an nia ma se ikraya mon puya cross ball ki defender khin pet chuak thelo tat maya slip tat maya khata ball per teka tangin Michaela lang moi playmaker ania Michaela roki ma chance soma goal talo roki ma goal bona he mai tuna Michaela halong defender hian kia mai do moti lai khan astip kat maya balasan lawa an kluwa kia the talo khania roki ma goal teu lutuk chanangai chu ani yo bangin bola chuan offside lawa mai kima gola traya va teu ve near post lama mai kima mara chu consistent le rongai don ni Jonia tangin chan soma CHANMARI la beng goal ni nang khung zuye tuna khan set piece tanga ball kal zela khan ania goal khung tu an defender FC a center back ani Jonia ball pe tania lau tau per zewa FC khian nai ta katangin 6 box tangin an tau lu ta soma pe do mati line and leave zewa Jonia tangin peka ball tau perakha FC na tau lu ta ni FC tangin long ball peka tan peka ball cross ava goal chiang em kha chu peka goal thum na additional time a khung der mai bong kon forward tha ikha khen entai la peka khen goalkeeper khite pet khung ki tum sa big lo mai thei ball cross tum na ma khen tu ai pet lu ta
goalkeeper kanan FC goalkeeper puyan thamang puyan save thei talawa thakop mai goal thatak ani chamte khian block man box hi lawa far post lam haya ikhan CHANMARI FC in han oma Joseph kanan FC lama thamuan puya save thange mai Mizoram rol vele vata loma tangin dinam sira ball da tura tang zolo ball plat Johnny yellow card choi to ball on 4 chi lawang loma peta gola ava goal chiang ve kha chu ball tlanga a goal lo mo ti te bok lo mai the mar chu goal mo da kala goal ani ni loma free kick entaila ape thani wall kara CHANMARI player wall ading te in te che an chason kara hina pet lut phea hi loma tang ball thakan thei do ne loma melam sira laya valpuya fall ampe goal na spot ngai deuh chia khan free kick an hlo chuak ai ni CHANMARI khan wall an ti pui that lawan tuar to a lama bokina pe ta va goal le te uve free kick Stefana line cover le man talawa roki ma trying cross ball ava tok ve to fu tok lawa chance mon puya ava goal chiang em mon puya khan pet aduang takin pet fu che lo ma sela goal mo da bola kal ta thau si ha keeper thamon puya tang khan alak lo kual vel vek to ni CHANMARI mon puya mangin an goal li na an khunga 4-1 in man shwaita goal nga kan mutling vele ta tun matcha khilai khian roki ma khian dingnam sir tang ball an cross phaya si khian to duang takin to phak lo dewani mon puya khian an pe ta aduang taka pet fu tok si lo khan pet tok si lo chung khan golan lut ta thowa a reaction a khen lang chi khop mai chu chu a riat khop maya pui khen volley thatak men volley lu tuma atung lo dan deuh zokin gola khung ani bera loma laya valpuya roki maron lu thog miss pass anei zui Stefan cover zo ta big lova aresa tlang zel left back so matangin CHANMARI FC corner press poa on puya gola avat teu uve goal ngat se chen moi khopang timeteron puilea Daniela gola try a avat teu uve Cúi từ giang khoa hai nè rồi là red card don tlat mai chú lâu đã win yellow card pani choya the ball yellow card kal tangin red card choi ta tlat mai oka Azure FC goli gol kharian chaka second match a gol nga vek kan hua goal som kan huni match ni tangin voina hian Aresa kung bela chance nei dona CHANMARI dan Aresa chance nei a convert tangi nge CHANMARI FC counter attack atangin an goal nga na an khunga 5-1 in man shwaita goal ruk kan mutling ta der maya Aresa araluna la reivak lova kanan lam hian an nor lutuk towa Danielan Aresa veng ne ta box si lova counter attack atangin Aresa goal thatak mai an khunga 5-1 Daniela khian phak lo lutuk towa Aresa khian pressure nei mi lein goalkeeper hi ma chon thei finishing atoi boka CHANMARI thu takin point thuman hlo chuak don 95 minutes an goal nga na an khung vele nia
ติขัน JG Motors Mizoram Premier League season som pahni na ram som pakhana chu mor kan lo bok ta match hnung bera CHANMARI FC in gol nga gol khatin KANAN FC an hea CHANMARI FC hian phu takin point thu man hlo chuaka